Dan huwa l-isparar, il-paniku u l-kommozzjoni barra l-lukanda Corinthia b'Afrika fi Tripli. Din il-lukanda fis-sigħat li għaddew spiċċat fil-mira tal-attakk mill-ġellieda lejali lejn Gaddafi. Dan wara li l-lukanda Corinthia baqgħet l-unika lukanda topera fi Tripli u bħalissa hija ppakkjata bin-nies fosthom refuġjati u anke diplomatiċi. Kelliem mal-Corinthia qal li fil-lukanda hemm 60 ġurnalist inkluż l-4 ġurnalisti Taljani li dan l-aħħar kienu maħtufa u meħlusa ftit tal-ħin wara. Huwa qal li dak li qed jidher fuq il-mezzi tax-xandir internazzjonali huma kollha filmati u ritratti li qed jittieħdu minn din il-lukanda. Fosthom crews tal-BBC u l-Sky li qed jużaw il-panorama li toffri din il-lukanda biex jirrapurtaw dwar il-Libja. Esto sucedía en los alrededores, pero muy cerquita del lugar en donde hoy están alojados. F'din il-lukanda li bħala hemm 5 oħra fi Tripli iżda l-Corinthia ta' Malta biss baqgħet topera hemm jaħdmu wkoll 6 Maltin. Dawn is-6 Maltin qal il-kelliem tal-Corinthia jinsabu f'kundizzjoni tajba hekk kif il-kumpanija bħalissa tipprepara biex terġa' taqbad ir-ritmu.